Umwanzi vyatumye acanganyikirwa abura icerekezo, ubwo yari amaze kugira icizere ko ashobora kwigarurira Minembwe, ariko guhunza no guhumura urugamba rwarahindutse, umwanzi abura uko bigenze. Nimba wizera ko twirwaneho ari ubuzima bw'abanyamurenge ndetse n'abakongomani muri rusange, vyandike muri comment wandike ngo twirwaneho ni ubuzima. Nanje ndamenya neza ko muhora mukurikirana amakuru yacu dukora, ndetse kandi turamenya ko muhita twirwaneho agaciro ku kazi ikomeje gukora mu misozi miremire y'umurenge ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukana vyo mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru uno munsi wa none turaza kuyagarukaho, ariko twabanjije gusubira n'ubundi mu rugamba rwaranze umunsi w'ejo tariki ya 11 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026. Kuko twabibabwiye, urugamba rwatangiye mu masaha ya mu gitondo, gusa reka tubibutse ko ijoro ryose indege zitagira abapilote zari zaraye zirasa ibice vya Minembwe, aho twavuga Irundu hagabwa ibitero vyinshi cane muri iryo joro vya drone, ndetse noho bita ku Runundu hagabwe ibitero vya drone, Karingi, Bidego, Gakenke, aho hose leta ya Kinshasa yakomeje kugenda igaba ibitero mw'ijoro. Bukeye mu gitondo mu masaha ya saa 12 cangwe se 6 mu masaha ya mu gitondo, nibwo imirwano yatangiye mu gace ka Gakenke. Imirwano ikaba yaratangira aho bita kuri Sinayi. Habaye urugamba rukomeye rwagaragayemo ubushake ndetse n'imbaraga zikomeye ku ruhande rwa twirwaneho, dore ko leta ya Kongo na leta y'u Burundi na Wazalendo na FDLR bari bazanye n'iyonka, bari bafite umubare mwinshi cane, ibikoresho bigezweho, ariko ibi ntivyatumye n'ubu twirwaneho itaburizamo umugambi wabo bari bavyukanye wo gufata Minembwe. Twirwaneho n'ubundi yitanze iki gitero, irakirasa kugeza ubwo batawanyitse, gusa urugamba rwabaye umwanya muremure kuva 6 kugera mu masaha 7 nibwo imbunda zahagaze, umwanzi agenza umugongo asubira inyuma. Yari yaje avuga ko ari finale yigarurira Minembwe ku munsi w'ejo. Bamaze kumurasa asubira inyuma, yasubiye aho bita kwa Chef Rutaganda, niho yakunye gushinga imbunde ziwe za musada, aja muri communication zaho atangira kurashisha imbunde zirasa kure, ariko kuadvansinga hasi biramurangirana. Ntivyatinze n'ubundi n'intambara ikomeye nayo yaje guturika mu gace ka Bidego, aho umwanzi yasatira irango rya Ruhinamavi rifatwa nk'umusozi w'ingenzi ugabanije agace k'Irundu n'agace ka Bidego. Umwanzi amaze kuzamuka mu gasozi ka Ruhinamavi, twirwaneho yaramwihoreye arenga mu Karango, iza kumukubita kugeza ubwo umwanzi yahunze atawe uri kumwe n'undi, buri musirikare yaciye inzira yiwe. Ibikoresho ramaze kuharengana birimo imbunde ya 12, kuko tubikesha abaturage batuye muri kano gace, basize bayitaye aho mw'irango aho bari bamaze kuyishinga. Barikonera bika muri Rwiko, bakuka hakurya ya Rwiko. Imirwano irahagarara, yahagaraze mu masaha ya saa 8, nubwo sharing ya FARDC itazihagarara n'aya masaha ikirimo, ariko nuko vyagenze ku munsi w'ejo. FARDC ihabonera isomo ubwo yari yishimye ivuga ko igeze mu mihana ituwe n'abaturage, igiye gukora nk'ivyakoze mu Bidego ndetse na za Karingi, ariko yakozwe n'isoni ku munsi w'ejo, ibashwa gusubizwa inyuma idafite n'umwanya wo kuvuga ngo bahungire hamwe, buri musirikare wese yahunze ahaye inzira yiwe. Urugamba n'ubundi rwakomereje mu gace ka Karingi, aho umwanzi yakotse aho bita muri Sepak, aho ni muri Karingi, avuye imutunda. Yasanzwe irwaneho nayo n'ubundi imwiteguye. Umwanzi yarakubiswe mu gihe kigufi cane, gusa umwanzi wese yaramaze kwambuka hakurya ya Karingi azamuka yerekeza imutunda. Aho ngaho niho hahora ibirindiro vy'umwanzi bikomeye cane, ni mu misozi miremire ihanamiye umuhana wa Karingi. Urundi rugamba n'ubundi rwaje guturikira mu bisambu vyo mu Mikenke, aho umwanzi yashatse kudeborde akeneye gukukana za Gitavi. Reka twibutse abadukurikiye ko Gitavi ni irango rirerire rituye hejuru ya Minembwe. Umwanzi yashaka kuryigarurira kuko aryigaruriye abafite Minembwe yose munsi yiwe, gusa yibagirwa ko twirwaneho ikunda ibisambu kurusha umusozi. Yasanze mu bisambu yatezwe imitego myinshi cane, aza gukubitwa asubizwa inyuma, kuko tubikesha abaturage batuye kano gace bavuga ko aya masasu yo atatwaye umwanya munini cane, ariko n'ubundi nayo sharing yakomeje kugenda yumvikana kugeza amasaha y'umugoroba. Umunsi w'ejo akaba ari uko vyagenze. Uyu munsi wa none Minembwe ikaba ivyutse neza,
mu bice bitandukanye, uburasirazuba bwose uhereye muri za ukazamuka Gakenke ugakomeza urubariro rwose za Rubemba, Karongi, aho hose nubwo umwanzi ataraja kure ariko kandi babyutse neza, ugakomeza ukagera za Bidego, za Karingi, aho ngaho umwanzi n'ubundi ntabwo ari kure yaho, ariko kandi kugeza amasaha bitewe n'isomo yabonye ku munsi w'ejo ntarongera kwadivansinga. Ubuzima bw'abaturage muri Minembwe bwifashe gute? Reka twibutse abadukurikiye ko abaturage benshi ku munsi w'ejo nyuma yo kumva aya masasu n'ibitero leta ya Kongo yabagabyeho, abaturage benshi bahungiye mu mihana itandukanye igize kariya gace ka Minembwe, ariko kuri ano masaha dukora iyi nkuru abaturage bamwe na bamwe ndavuga abagabo, abahungu batangiye kugenda bahunguka bagaruka mu mazu yabo, nubwo bitoroshe umwanzi akiri hafi, ariko kandi bavuga ko Minembwe ni imuhira, ntabwo bayita ngo baje mu bihugu by'abandi, banze kuba impunzi bemera kwitangira igihugu cyabo, ari nayo mpamvu bakomeje kugaragaza umwete n'urukundo byo gukunda igihugu cyabo. Kugeza aya masaha tuvugana, Minembwe umutekano wayo mu gace ka Madegu ndetse n'ibindi bice Mishasho, Gahwera n'ahandi za Muzinda, hose ituze riracari ryose, ariko mu burasirazuba bwa Minembwe niho hakomeje kubera isibaniro ry'intambara ya leta ya Kinshasa ifatikanyije na leta y'u Burundi, aho bakomeje kugaba ibitero mu mihana y'abaturage, twirwaneho nayo ikabitanga. Andi makuru reka tuze kuyarangiriza muri teritware ya Masisi ndetse na Rucuru, ahakomeje gusa nkaho ibitero FARDC yari yagabye kuri M23 yabikuyemo isomo ryinshi cyane, kuko ubu iminsi igera kuri 3 ikaba ishize FARDC itagaba ibitero, ndetse na Wazalendo nibo bakomeje kugenda basa nkaho bagaba ibitero shuma, ariko nabyo bidafite imbaraga. Ibitero mu cyumweru gishize leta yari yagabye ku birindiro bya M23 byayiviriyemo isomo ryo kubereka ko bakwiriye kubahiriza amasezerano y'agahenge. Ibi bitumye M23 n'ubundi ikomeza kwagura ibirindiro byayo muri teritwari zibiri tuvuye kuvuga. Abaturage bari bavuye mu byabo bataye kugenda bagaruka mu bice bagiye bavamo. Rero nuko byifashe muri teritware ya Masisi ndetse na teritware ya Rucuru. Andi makuru n'ubundi akomeje kuvugwa mu murwa mukuru wa Kinshasa, nuko Gisegeti akomeje gushiramwo imbaraga umushinga wiwe wo guhindura constitution, akaba yifuza kwiyamamariza manda yindi ya gatatu. Benshi bakurikirana politiki hafi ya Kongo bavuga ko ibingibi bitazamuhira namba, bishobora kuzamuviramo amazi nk'igisusa. Gusa abandi bavuga ko biriya akora si irya mbere bikozwe, no mu bindi bihugu bya Afurika bari bafite itegeko nshinga rimeze nka ririya, bagiye barihindura ndetse ribasha kwemerwa rikagenderwaho. Gusa mu bigaragara ntabwo bizamworohera, kuko abatavuga rumwe na leta barimwo Fayulu, bakabamwo Moise Katumbi, abo bose bishize hamwe kugira ngo barwanye uyu mushinga wo kuba constitution ya Kongo yahinduka, umuntu akiyamamarizwa inshuro ashaka. Bigaragara ko nabo batazamworohera mu gihe azakomeza uyu mushinga wo kuvuga ko ashobora guhindura iri tegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi, nimba ari irya mbere ubanye na Master Fred, bigaragaze uduheze subscribe, ndetse no muri komenti turakwandika, muri komenti andika utubwire ko ari irya mbere, tuze kuguheza ikaze. Murakoze.